Hello manen, gagayam, kumusta kayo? Nalamak nga oras ken naragsak ngal daw kada tayo amin nga wan labas. Well, kapadasan man nga rod ni Kabs at LPJ san napudno anagan tintay patangatang ita kastuti ko nana. Di raman ang biyanang. Nasapa ka na kay asawa, isa nasapa ka na adaan iti anak. Ngam nasapa ka na balo, iso ngagmay sa ka ng isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kanina nang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ti apo ko tapno saan na may barkada. Flight kun inton maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka nagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apo kok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang arod, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di hulip-lipatan tibilin ko, Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madiditibado? So katamday ta, fitted launay. Kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog. Jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Wan man laangan, Lola. Mapana kun, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit laang tala at di payong itulod kan. Ha? Isaanan? Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uri awan kaduak. Basta itulod ka. Tamangan no adamang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat iti pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Agad nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaring. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kum ken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mutlaig no makaadal pa'y nga muna. Wan nga road. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaring. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sana balay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga oray nasapa anak asawa maring. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayon ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsayatan. Masapo lang makaadal dyan anak ko Tayo sakripisyok ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo nanang.
Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay katwan day talaga yam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilbil. Ni, Lola, apisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang tanagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak ubingak pa'y mo't. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijiskulaan. Ag diretso kayo matin nga ag-gym. Ayun man apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Inton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan. Adda nga min aramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay abam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadom. Makitkita tapusag mo. Anya day tabado. Adda akla ang mat dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manang nga rin. Umay kalumungan na yun. Ay saanan kiko. Agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumot na kaya masumiksiksi ka na yun, Di nakman mo't bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumutan ti agjaging. Sige nga rin, manang. Di mo unay, tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mabantan. Uraya kung di ka nakak manang maring. Mabit ka no lang ti aramidon da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapi ano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan tegsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo't. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididag ito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagaan, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang tipamagita. No kasta, umanay mo nga rodan dagiti badom kanya, kapok. Lakit di Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kayat yung usaran dagijay? Hanging amin na badok. Di umot kayat nga usarak dagijay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kayat yung dagijay, Lola? Un nga rod. Alan, ta ipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga ang stricto mat. Wan nga rod, madlaw nga stricto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kayat ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wan Joy, ngam kasla balasang manan ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kayat namutin ti agbado iti hanging.
Iso adagi jay badok ang nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami. Di mo suksukiran ni Lola Juan. Wan, Mami. Nasaysaya at mo't lang no kaduma ka na yun ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan gumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasayaat para kan ka, anak ko. Wan, Mami. Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan kadata. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa ingatan ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyakan mo ha. Di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapul yo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumra ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mananagan. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't Maring. Pimintas ti pamagim Imobing ka. Ay kat agyaman na ka, Manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti panag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing Maring. Anya mo day tangay bagbagamon, Mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? No, ada pa nakabalin na agaramak kumakin ka. Ha? Siya ko nagpalpalikaw pa I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa Lola. Jay istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramiden nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayam ko. Uray pay, agpakadisinte ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kala na danuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Wan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo mo't dagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakutakon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga dakadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamot da Joy kan Lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ka ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko.
Diyak man amo. At dadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot na. Ay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, huwag nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na iyibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa Kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak ba't nga rin tayo cellphone ko, iji balay. Ay, umay ka. Sapulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi Nagawid kayo kuman idi saan da kami mabirukan. Malatain nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Kun nabang sitak. Saanak akomportable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito ibalay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen Lola, ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayong matan amarabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat Joy Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw, naawatam. Wen Lola, Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga istriktuan ka, tapara mutlaken ka dayta. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. wen Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ken ni Lola. Apay, napanan ni Lolam. Sumip nga na. Diyak nga rodam mo. Mabut-buteng ako ni Jebalay nawan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyaman Kasla ka na yun mo tayo narumor ni Lolam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglaklakwat sa Kadwa na dagiti pada na matlabang bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak. No damagak ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot yan ti mapaspasamak. Imbes asi ka nga apo ko ti maibarkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawid dadagos. Ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kay din no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala, ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaaraman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawus na. Ay na, agyaman na ta nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglaladot. Joy, asino day ta kasarsaritam.
Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar sa amatan. Diyak mo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni Lolam. Pakawanan da ko ma LPJ anak ko. Joy apo. Ni, anyat tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di Lola. Sorry no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kahit yung asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masiko ka kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? Adda anak ko. Sino? Ay ayatak ni Nanang mo, LPJ. Nakasagana ak amang niya kasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni Nanang mo, LPJ. Isong ikasar ko iti kabiita na panahon. Ididamo kasladyak kaya tamakiasawa ni Nanang kong awan tinaramidak tan nagsikugmat ngaminan ititawan na nasurok ak 40. Binantayan ng agpaiso ti anak kong di namat na bantayan ti bagbagina kinunkunak ididamo itinakam ko. Nga may dagbaybayag na awat kumatlang ti amin katita nakagradwaran ti anak ko katada na pinta sa trabaho na kat dakalmatan ti kabsat ko. Alakastan ti gayem mo LPJ. Alaga gayam di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yung manan. Kabarbaro manan nakapadasan ti may patangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Kaya't manipod ka ni Kabsat Mirna saan napod na nagan. Ti may drama ita. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, da Evangeline Martinez, ni Maribic Kibael dita Singapore, from Ilagan Isabela, kan amin na pamilyana dita Cabisera 25. Kastamatan kan ni Albert Cabrera, ti Planas Ramon Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Mirna. Dirma ng biyanang, adadwa nga anak mikan nilakay kat maipapan kadagiti asawa dati pagtarayan to istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mik. At tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di taoy. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pag-abangan da. Tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti saan nasayaat, isungay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalogi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado a maikat. Isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di taoy. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awanan ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da.
Ay, way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga raw, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Gala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak matidikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Day ta pala agpaaram, tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka, sakan to agbiro kiti baknang apak ya asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun at alaga, ti pagnaidan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kahit di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la di nagawidan na idi. Idi nagkasar di may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kan kwa na. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumit kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas diti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay aklasi ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kaninin yung asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimok na. Surwan na kumamot ti makiistorya Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab.
Talaga akas dyan ni ninyo, nanang. Naulimag ka talaga. Kat, naulimag, kat, saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw, no dadamagam. Ha? Ay, sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo, nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day jay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan, Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao, alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam, agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya, Kasi ita, kung kunamlaan, di ka man nagsaon. Kat, anya ko matibagak ngayon bakal. Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim, makiistorya ka mga min kadakwada. Ungapam nga min matangiwa mo, Anya, naawatam jim bagak. Masapula pakisamaan ta dananang, tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta, balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan, sumrag ka Adan ang kalinggawan, tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya, Agparado kami kumaantay. at datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna niya ti agaradaw, antay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon to man, may nubigat, antay. Sige, ay wun, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man amuna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang ngaya. Isurum nga agsao, ta saan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana, tana sa uka, tarabit ka. Bayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wun nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsublay di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag siyatik man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagsat kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya? Apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom day jay? Ay na talaga saan, tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat day jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no, tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama, tasan ngagsasaon.
Kung naktumo ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya ngay, dinalaka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo. Nay, di matagsawa pulusan iti pinagsat ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di nan may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pay. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapaw iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaadan. Ibagak, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat metlaeng no dan bukod yung apagtaengan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga agbalin akatugangak a babae. Da kayo muulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, ino adaw kasyawn. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat kagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Dito yak kanungagpas nga
Ay ikatwan Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay mi. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo na nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga men no jak agsaw. Iso pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak anong alawangawak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngamtay saan ngagsasaw. Nanay. Iti barkadam latag Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit dahi ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay-kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengrang tinatarabit at taaw. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmet gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag paiso. Binigat mo ngaminan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpaiso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayan, nagsapa rimwar. Oray at kay-kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kung namakayat mo laon ay ti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kay-kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka amanugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam agad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay inap-apresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babaya manugang ko iso nga imbagak iti anak ko nga ipanawnan iti balay mi. Bimawi ak nga rod iti lalaki a manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kankwana. Alakastan ti gayem mo Mirna.
Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Nalamok nga agsapa aldaw kan rabi itayo amin, ngam uray nalamok na baralat takablaaw ti maipaay kada kayo. Iti naimbag nga oras yu amin. Manipod ka ni Kabsat Goryo sa napudno nagan tintay drama diti Manang Biyanang iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin, hello pay, kada Nancy Padua dita Qatar, Richie Kalimag dita Hong Kong, kastamutan kani Michael Sardan. Kastiman ti kunani Kabsat Goryo. Dear Manang Biyanang, naladawa kanadaan iti nobya. Kat nakanobya kiti napintas, isamas daaw dagiti dadakkel ko taapay kan kinayat nak tinapintas a babae, kat saan nakanumet ama nagdigos. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. No apay a kinayat da jay anak ta, kat nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitag pa'y sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo itno at dapapanan na. Man-mano a makitak ngagtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na yung anak ta. Saan abali at addanubyan na? Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Ngata? Ada nadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamat asan ngagdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na, nagangrag. Naglanay. Kan idi mabay kanya kidi impasyer jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akon, Milyo. Nagsasao ka, kunamutlan nakabangbanglo ka mo't. Kauray mo sika, naangdod ka mo't no daduma. Nayusan mo ta? Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling itkaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiangdod kaw. Limot nga minguryo nga anak ta. Tarak nun na tiangdod na. Iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Tagsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga rod mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta. Makarengreng ka, Milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami di lugar yo? Ay, masiyanak matkada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ate dumanon iji balayo. Anya? Mabalin ayam at tikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema idta. Kat di parihas na lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang nga dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit.
Anya? Unuhaan, uray awang kadwa ko na. Haanan jilan lidi ta chismosan tumatlang day diyang abakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ije balayo ti kasarta. Sige nga ron. Sikat ti makaamo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Adayo unay jay lugar ti Nobiam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaammo kayo nga ro, danak ko. Wala nang. Dito'y balay latan. Tano maadan kamin to iti oras, da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Wan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala nang. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo, tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon, saan tay pailang nga agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao agayab ka man iti kadwam nga aginumon. Agino masasawam mat. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangted la iti sakit. Bakit kasano? Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw anak ko. Guryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pwede tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kasla useless ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katsi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo to no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Diyak kayat maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan ngay, nunton umay pala atawan, ti panagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaymbag ti kasarmay. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kan ni Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kunak lang kasar kayaw nintun umayabulan. San pa'y matgayam. Sa pa'y nagpapartiak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil natatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan ti makaagaw kenkwana. Alang around. Ta mangabang tayo ti video kay. Tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Guryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito'y. Ha? Ni? Manungay deta. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat
Agyaman ak nga rod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok mo't laang da ito'y. Oh. Di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din. Awata mon guryo. Inton bigat. Suman kan lunggan isa tilutwag. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin. Nakababain. Bayadak atap no saan ka malugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka guryo. Nay, nakabangbanglo ka manen lulay. Papanam. Kat as usual, inakmanin aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manen. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin ang makita yung. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakis na nagpapintasa. Ay nalulit, no neguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At dan nobya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawon. Alanganin day dyan, nanang. Anya, Anyat amuyo nga amangan no agbabawin to ni Guryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mula unay nga agkursunada ka kan ni Guryaw. Kadi na kalangarod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pa'y lako mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mau. Punwaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, tagatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko di abroad. Tagpurgo na kaun tanay sumalog matipiksahan. Uwan na insan. Kasta talaga. O sige nga rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni tilogan ni Guryoan niya lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso inton agasawa kamin. Ay agtala ka man. San natilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin amanugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmut. Kun adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Oray man kayat ko para kun kano di nakamut kayat. Kayat nak, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka atay? No type na ka, di pa'y lako mga inaram na ka. Basta, marikrik nak. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adong aminen ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman kan putaw ngintad nilulit. Bakit? Ha? Lukas ta, nangidagas manan itilako na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursonada kan ni Guryo na dya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, saan da paymot ang nagkasar. Wen nga malugi no padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan.
pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit dia, libre a merienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw di balay. Tila may itid na. Ay, ano kasta? Kras na kadadya nga babae? Unsa. Kasta mo't dinamag iti lugar may. Ang pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko, Berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Ang jakmat masangot agtarakan. Nitatangkot agtarakan. Nalawa ija ayan mi nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahani. Anya nga rod ti unaan ta nga gatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboyin Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kanitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga rod ano kasta. Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod. Urayan kanya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. Sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod. Urayan kanya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala nang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kat asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtarak nem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay hunan niya. Mawan mo't kit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinan. Ne, at dapay baka. Uwan nanang. Naku na ngamin ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana inton kasarmi nanang. Guryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Uwan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. At damo gayam nubya na. Anyamat ginobya na ngay no, ikumparay tinobyak. Adayo ngay tarayan ni Berna day jay. Ha? Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. Kat di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na ngamin ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Punamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot anak ko. Katagpay sumat. Napimpintas mo lang adayo ni Berna ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobyak. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa akto. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanang. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta.
Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingput na. Dua bulan langan ti orayon, agkasartan Berna. Wen nga rod guriyo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga ihani. At dakit dagtitix kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Taapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nita? Ang kungarod nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan na. Si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayan siya ko na nga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatangko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you, ahani. Nagsingpat ka nga talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota mi iji lugar da ah. Ang mga no nagawid danakaw. Hello, Guriyaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobiak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot ah? Anda ngamin na sa una kanyak iday. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak da di at exter na. Nay, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursunada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da di alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan na ito eh. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tyan ang maaramid ni lulit dayta. Awanan. Ita ko man abulan ti kasardaguryo kan ti nobya na. Ngam nagpukaw mo't tayo. Wan nga rod ah. Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan dya anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat ah. Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na nanang. Tatang. Inak sa pulan ti nobyak. Umadanin ti kasarmi. Iso amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulam manen nga yanak ko. At na nakaibagay ti lugar a pagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga oras yo, Lola. Mabalin ti agdamag. At da ngamin nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apu ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no foreigner mat jay nyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyag da maanobya na, Lola. Nukasta, linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo ah. Awan amok dita.
Baro! Awanan bain da dyan, papay. Pinamati na kit husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na ko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro aniber na ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko na nang. Tiyorno ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka ngamin adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay. Taaglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. Awan rupak ngay sarang ko kadagiti tattao tempal palastog ko iti tinobyak kat naramid ko pa yan tinanguyaw iti nobya dagiti kakasinsin ken barkada. Ngam ti Jack ni namnama kas gayam ti pagtungpalan ti relasyon mi. Nagsakit ngam engkarigatak ngay naklon ti amin. Alakastan tugayim mo goryo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dita pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script, kaniti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you, kanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.